من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما di saat aku meninggal yang ada terutama daripada syaitan. Wa'udzubika an aquta fi sabilika mudbiran. Ya Allah, hindarkan aku meninggal dunia ketika aku lari daripada jalan. siwaya wala ghairakum siwakum lawaman fil mahabba alayya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alaihi beserta seluruh pengurus, para ketua, sekretaris, segala dua kali pada saat kemarin terakhir bahas kegiatan yang khas yang mungkin di wilayah lain من أنا